Pouke patrijarha Pavla o molitvi. Potrebno je moliti se ne samo kada se osjećamo raspoloženi za molitvu, nego i kada nemamo težnje ni naklonosti za molitvu, kada nas lenjost, san, zaborav i ostalo udaljuju od molitve. Dobro zapamtite ove riječi patrijarha Pavla, jer mudrost koja izvire iz svake njegove rečenice oplemenjuje našu dušu. Njegove besede o značaju molitve slamka su spasa za svakog vernika, naročito kad se nađe u teškoj životnoj situaciji. Molitva je uzdizanje uma i srca Bogu. Njome čovek uzleće u horove anđela i postaje učesnik njihovog blaženstva. Molitva je tamjan najprijatniji Bogu, najsigurniji most za prelaz preko iskušenja talasa života, neoboriva stena svih koji veruju, mirno pristanište, božanska odeća koja oblači dušu velikom dobrotom i lepotom. Molitva je mati svih dobrih dela, čuvarka čistote, pečat devojaštva, sigurna ograda protiv svih lukavstava večitog neprijatelja našeg đavola. Goni neprijatelje imenom Hristovim, jer jače od ovog sredstva nema ni na nebu ni na zemlji. Molitva je prosvećenje uma, sekira očajanju, razbijanje tuge, rađanje nade, ublažavanje gneva, zastupnica svih kojima se sudi, radost onih koji su u tamnici, spasenje onima koji ginu, govorio je patrijarh Pavle. Noć je, kako je govorio patrijarh Pavle, najprikladnija za usamljenu molitvu, jer je tada molitva dvostruko snažnija. Tada se sve stišava, umiruje, a molitva koja se uznosi Bogu u noćnoj tišini iz dubine srca biva uslišena i na dušu se spušta dvostruka blagodat Božija. Za vreme ovakve molitve svezlobni vrag sa naročitom velikom silom ustaje i udara u bogomoljce mnogim iskušavanjem, strahom i napastima, no tada se i blagodat Božja umnožava radi duhovne pomoći. Patrijarh Pavle posebno je isticao da je mnogo bolje da se molitve čitaju iz molitvenika nego da se govore napamet. Ovo naročito važi za početnike i za slabe. Zato u pravoslavnoj crkvi sve što se čita ili peva, obično, ma kako se znalo napamet, peva se čitajući iz knjige. Ovako udubljeni u molitvene reči ne beži lako na razne strane. Ako ne može da se zadrži i udubi reči svetih otaca, onda treba tiho čitati, koliko da sam sebe čuješ. Naročito ovakva molitva vredi kada se moliš nasamo. U društvu naša molitva treba da bude nečujna, da ničiju molitvu ne bi remetila. Savetovao je patrijarh Pavle i dodavao: u molitvi ne treba mnogo naprezati svoje živce, niti suviše duboko uzdisati, uvlačeći vazduh, niti glavu držati pognutu i zabačenu, jer je sve to štetno. Valja se tiho moliti sa dubokim, ali nečujnim uzdasima, oborene glave zemlji, smireno, a s vremena na vreme baciti pogled na svete ikone, kao oni koji se stvarno osjećaju grešni pred Bogom. Patrijarh Pavle citirao je svetog apostola Pavla, koji je rekao: neprestano molite se da ne padnete u napast. Neprestana molitva sastoji se u tome ne samo da se mi svagda molimo, već stalno Boga da se sećamo i osjećamo ga uvek pred sobom, kako gleda na sva dela, namere i pomisli naše. Prema tome, divna je navika obraćati se Gospodu od srca i kratkim molitvama u svakoj prilici i poslu,
U početku sa rečima Bože pomozi, Gospode blagoslovi, a na kraju s rečima Slava ti Gospode, blagodarim ti Bože. U iznenadnim neprilikama, kakvom bilom iskušenju, treba reći Gospode spasi, Bože milostiv budi meni grešnoj. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnu. Presveta Bogorodice, spasi nas.